basurera. Tú eres un reportero, eres de aquí del National Geographic. Nesiko da apuru festine hemen. A ver. Aquí aún más pegado con propóleo. ¿Qué tienen aquí, macho? ¿Qué hostias es esto? A ver. Propóleo, güey. No, se la metí pegado, pegado. Guau, esto está muchísima terrera. De algún día, hau da pegeta, no dira dauzela pillo. A ver. Hau da ikopera. Me pone 10. Hau zangano bada. Handixe hauek, 10 zanganoek. Ahora sí. Bai, bai. Zu lasai hau da, hau normala da, Oso lasai dauz. Oso lasai dauz. Bai, bu. Egongo bazin urduri gozan hemen ke bat, etzen duen ikusiko. Hala, hau zabalduko dugu gazean da ben barrutik ikusten. Ingurera nada, kaja bat epini gainien, bestixe batzeko, baina Hor da bat hilde. Bai, asko baina hilde. Hau da zangano bat. Horrek handitxek igertzen da, Handitx txiki bitxu hemen. Zangano, A ver. hau handixe zangano. Hau txikiz erlia, dibidez. Erlie, zangano. Tamainoen igertzen da. Zangano, erlie. Zangano, erlie. Tamainoen igertzen da, Eta zanganoek ez teki erizte, horrek ez da epiketan. Da egan behoz egutxitzen da. Guzen zabaltzen, urduri pini horretik. Jaguna puta. Ingliz altzako di, Bai. Normala da. Zaziko gana euren etxie zabaltzen. Aquí propóleo en todas partes, ¿no? Están cebados en la propóleo. National Geographic. Mucho. ¿Subir la utzi, Ke ba, Cauen. hau normala da, Bai, hau da utzik, hemen ez dago eser. Normalizatzen da, eskinetako kajetan utzik egoten die. Ja, erdirutuko zenenien, hasi bigara umie izan zauz. Ondo. Bai, hau normala da, Ditu, hone di umiek. Hone di euren umiek. Holan sarratzen da umiek. Normala da. Bitu, bat jaixotzen hemen, bat hemen. A ver. Hor, justo hor. Bitu, hemen. A ver. Jaixotzen dieia en fase adulta. Egongo bagine minutu pare bat urtengo zan. Hostia. Igertzen dozu buruen como balazos, pum. No mucho. Una ta intentado picar aquí, tiene su culo ahí pegado en la cámara. Bone di umiek eta larbarik ez da ikustu, baina ikusiko dugu. Abitu bai larbak hor. Horre larba zurixek? Estás acojonado? No, da igual, dale. Horre di larba zurixek, horre di umiek. Eta ikerretamen zelan egote ziren, ondo. Zuzau zen moduen, pizkatentxo. Si te esto no te explico mucho, Zite? Me dizu zarratzie? Bai, zu gurosu nahi. Bueno. Posik. Nik aldotau barina hauen, Pim pam. Hacer así. Hau desambitu. Mira, ya David haciendo colmena extra, o sea, hau ya da el extra. Hone die zanganera, golan borobilek die harrak eta finek die miek. Hone dauz topera. Honek bierda beia estixe batzen asti. Esto le vamos a quitar, que esto molesta. Estixe. A ver. Bitu hemen bai. Hau da estixe. Igertzen da, hau da estixe eta hau da umie. Umie da tal, eta hau da estixe. Miren umie da, oza, horren barruen dauela umie, Da larbak ikusten dire, pasa que no te quedes... Bitu, aquí se ve de puta madre. Hau da justo umie sarratu aurretik. A ver. Honek, bitu, horrek zurixek? Ez da ikusten edo. Honek zurixek? Honek. Bai. Hori da umie, sarratu. Da gero hau ingo da bena, sarratu. Sabi. A ver, puta. Vale. Oso lasai dauz, Joder, esto se graba de puta madre. Itxikot kamari gure guz laguntzeko, Ba, Ez egin onden nada. ¿Qué va haciendo su gauza handirik egin? El único que llevota, baina...
Hori, karo, ez dut laguntzen. Baina bilkeiek ilaz, Ditu que sobra. Ditu zenbatuño. Impresión, izen da, zikeran. Está perfecto. Hone die tratamentu, medikamentu. Bueno, vale, ondo da. Esto ya cerramos. Esteki esti askorik, horre gure dago esan iguel, umiego. Honek izen diezela, umiego eta benak. Honen erdizi iguel kanpora junta. Esteki esti askorik. Baina ziko gara batzeko. Itxi. Kabizetako Josu bezala jarri, para que tengan otra para hacer, ¿no? Eta hemen azten ditzelako reserva moduen estizio bat,